الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Barcha alamlardan yoktan barkalab, bizlerge gün sayın özüne nimetlerin berip duruşu Rabbimiz Allah'ka bizning ko'ngillerimizdan chiqqan hamd sanalarimiz erishsaydi. Va hamda bizga bu dinni öğretken, jitkizgan, ham oxiratda da ummatim deb burishilashaq Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamga bizning ko'ngillerimizdan chiqqan salovat shariflarimiz erishsaydi. Rabbimiz Allah aytdi: "Ya eyyuhellezina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Allah Teala bizlerge müracaat edip aytdi: "Ya müminler, ya musulmanlar dey. Bu dünyada yaşaganda bir Allah'a tapınıp, anın emirlerine buysanıp, anın tıyganlarından tıyılıp yaşagız. Ve hamde bu dünyadan gitkende baratik musulman halatindagine kite görüngüz dey." Bugün sizning bilen bir zor tema bolda bolsa amanet turunda söyleşip ketesim kele. Biz bilamiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinchi ham so'nggi hajında qo'shan 100 mingdan ortiq sahabalar jiyilg'ash ol xutba va'z söyledi. Ham şul va'z barashında ol bir necha tapqir bir so'rov berdi. Ham ol so'radi: "Ala hal ballagtu?" Min eriştirdimmi deb. Ham sahabalar bir tavuştan barasa da aye deb aytdilar. Ham Peygamberimiz: "Allahumma ashhid." Ya Rabbim Allah şahit bul deyip ol şu sözlerini aytdi. Ne için ol mana şu so'rovni bir necha tapqir berdi so'ng? Çünkü Allah Teala anın jilkesine şunday zor vazifa, zor emanet ol da bolsa bu dinni jitkizu koydu. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu javoblikni tanıp, angnap ol so'nggi mezgiline kadar tarıştı. Hem mana şu emanetin to'lisincha kamil ravishda o'tadi. Ne için? Çünkü Allah Teala Nisa surasining 58-oyatida aytdi: "İnnallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah sizge amanatlarni xo'jalarına qaytarırga emir etadi. Hamna şul emir etu ol musulman için nerse? Dürüst. Ol da bolsa faraz. Biz elbette barımız da bilemiz nerse ol faraz. Nerse ol bizning üstümüzde bulgan javoblılık. Şunun için emanetni ötev ol her bir musulmanның üstünde javoblılık faraz bulup tura. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde aytdi: "La imana liman la amana lahu ve la dina liman la ahda lahu." Amanatga xiyanat etişinin imanı bulmaz. Va'dasin ötemevşinin dini bulmaz, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem biz bilamiz, ahiret gününde en ağır günde hem
Cehennемдә иң авыр газап кемгә булыр? Дөрес. Ул да булса ике йөзле. Русча әйткәндә лицемерый. Һәм Пәйгамбәрбез 2-нче хадисендә әйтә, ике йөзләрнең, лицемерларның бер сыйфаты ул да булса алар менә шул әманәткә хыянәт кылалар. Шуның өчен үзебезгә карыйк әле. Безнең өстебездә булган бурычлар, әманәтне без тулысынча җиренә җиткереп эшлибез микән? Ни өчен? Чөнки бу әйбергә җиңел карасак, шул вакытта Раббыбыз сакласын. Раббыбыз безне бу диндә ныгытсын, әмма ләкин ул безне шул 200-ләр китабына да язып куярга мөмкин бит. Шуның өчен менә бу Аллаһ Тәгалә безгә биргән әманәтләргә карыйк әле. Иң беренче кеше өстендә әманәт булып тора, ул да булса Аллаһ Тәгаләгә карата. Кеше ла илаха илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйткәч, ул үз өстенә әманәт ала. Ул да булса Аллаһка тиңдәш кылмыйча, бер анарга, аның әмерләренә буйсынып, аның тыйганнарыннан тыйылып яшәү. Ва һәм дә Пәйгамбәрбез артыннан ияреп, аның сүннәтен үтәү. Әйе, кешеләр төрле була. Вакыт-вакыт хаталанасың да. Әмма ләкин кеше менә шул әманәтен үтәмичә, тәүбә итмичә дәвам итсә, шул вакытта аның хәле бик авыр булырга мөмкин. Шуның өчен иманыбыз булсын ул, намазыбыз булсын ул, уразабыз, bütün әйберләргә дә, bütün гайбәтләргә дә без җитди карарга тиешбез. Чөнки менә шул китапны язу бездән тора. Без сәбәбен кылабыз. Ә инде нәтиҗәсе әлбәттә Аллаһ Тәгаләдән. Шулай ук безнең өстебездә бар кешеләргә карата әманәт. Һәм иң беренчесе ул да булса кешенең малын, кешенең абруен, кешенең җанын саклау. Булар барысы да әманәт. Мәсәлән, малга кайтканда кемнәндер бурычка акча ала. Акча алганнан соң ул вәгъдә бирә. Мин моны бер атнадан соң яки бер айдан соң кайтарам ди. Әмма ләкин бер ай уза, 2 ай уза, ул аны кайтармый. Килеп чыга ул нәрсә? Үзенең әманәтен үтәмәгән. Менә шул аның өстендә булган фарызны үтәмәгән. Ә кеше фарызны үтәмәсә, ул гынахлы була. Ярар кешенең сәбәбе булса, акчасы юк, ниндидер авырлыклар бар, ширлей. Ә бит вакыт-вакыт ул менә шул акчасын кайтармыйча каядыр ял итәргә дә бара. Машинасын да алмаштыра. Ничек аңларга моны? Бу күрсәткеч ул үзенең Аллаһ Тәгалә каршында биргән әманәтен саклый белми. Шулай ук абруйга кайтканда честь. Монда да без белергә тиешбез. Кешенең хатасын як-якка сөйләп йөргә ярамый. Чөнки бу да әманәт. Һәм без менә бу әйберләргә аңнап дөрес карарга тиешбез. Шулай ук булсын ди, ул эш эшләү.
Elhamdülillah, Allah'ın rahmeti bilen her birimizin kulu ayağı var. Gözü, kulağı işite, Allah'ın rahmeti bilen biz nindidir işler işleybiz. Ayı, kimdir? Kimgedir buysuna? Hem mine şul işni işlegende de, mine bu işni sıfatlı işlev, annan mundan gına tügil, yarar bu bitmine tügil. Bu da emanet. Mine şul iş işinde, biz Allah Teala karşında cevap bireşek biz. Mesela, kimdir direktör? Kimdendir bar işçileri? Hem ul özünün vazifasın işçiler karşındağı bulgan borçun ötemese, bu da emanet bullah. Şunun için koyagına karamayık. Nindigine halde bulmayık. Bizden üstümüzde bar emanet. Hem Peygamberimiz turmuşundan bir gene misal kitarıp gidesim kile. Nişik bizden Peygamberimiz şul emanetke ciddi koradı. İçinizge düşürü güzeli. Hicret kılar aldından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üyüne kişiler kilip anın üyün eğlendirip aldılar. Nige? Ne için? Dürüst. Peygamberimizni ötürürge tilediler. Yok ötürge bu dünyadan. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ul özünün urnuna Ali radıyallahu anh'ını kaldırdı. Hem nerse deyip etti? Benim üstümde bar emanetler, mine şul kişiler karşında. Kara güzeli, mine şul kişiler anı ötürürge kelgenler. Şuna karamastan, ul mine şul emanetinin işley, jirine jitkize. Ali'ge aytip kaldıra, mine bu eyber şunakı, bu eyberden mine şul kişi kaldırdı. Şulay, her bir eyberini ul kuşa hocasına tapşırırga. Bugünkü günde biz meşunday ışrakta bulganabız var mı? Bugünkü günde Allah Teala bizge şunday sınavlar bire mi? Hem birse de ni üçünsün? Mene mında oturuşlarının her birimiz özümüzün üstümüzde bulgan emanetlerini ötesek, şol vakitta bizning turmuşumuz üzgere. Ne için? Çünkü kişi en birinci özü turunda oylarga tiyiş. Çünkü anın Allah da karşında cevap biresi var. Esin nindidir? 1, 2, 10 bin işler burnuna yarar işledin. Kimnedir aldadın? Ama lakin sen özünün emanetini ötemedin. Hem beliptir. Rabbimiz karşına koytup anın karşında neçik cevap tutarız miken? Ne şulay bir turunda biz uylanırga, şunun turunda äzirlenirge hem hesap tutarga tiyişmiz. Subhanallahu bihamdik, şehadu en la ilahe illa ent, estağfiruka ve etûbü ileyh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.